Оқу жылы аяқталысымен кезек жазғы демалыстарға да келіп жетті. Бастауыш сынып оқушылары мектептен көпке ұзаған жоқ. Балалар бос уақыттарын жазғы сауықтыру алаңдарында өткізіп жатыр. Мұндай орталықтың бірі нөмірі 10 орта мектепте шоғырланған. Основной состав – это дети от 6 до 11 лет с 0 по 4 класс. Детки находятся у нас с 9 утра до 17 часов с дневным пребыванием. Трехразовое питание у нас завтрак, обед и полдник. Балаларды сауықтыру бағдарламасына түрлі серуендер мен қызықты викториналар кіреді. Оқушылардың сөзінше мұндай демалыс әр балғынның көңілінен шығып жатыр. Мне тут очень нравится, потому что каждый день мы ходим в всякие центры развлекательные, по всяким боулингам, по семейным. Например, сегодня мы пойдем в боулинг, еще мы тут спим. И едим. Еда тут очень вкусная, мне тут очень нравится. Здесь лучше проводить больше всего время, потому что здесь одновременно и друзья, и весело, и гуляешь, и очень здесь весело. Мы сегодня были на физкультуре, мне очень понравилось. Мы занимались, все было прикольно. Но больше всего мне понравилось, как мы играли вместе с учителем. Сауықтыру алаңы мамырдың 28 мен маусымның 22 күндері аралығында өтеді. Нөмірі 10 мектептегі орталықта жазғы демалыстарын 120 бала өткізуде. 4 топ 30 оқушыдан тұрады.